kahle ngoba ngambita ngendlela lokwa Facebook. Uphekwa ekhala nje nahlanza kasangiconnect ngkhona uhawukela ticket abantu bombadala. Ticket uzamina ngathi angikwa kana msebenzi. Akabe bohofa tshwala ubuyalala hone kuze kuyosa. Kanga nje ana sembhedzela. Muhle ngobatanef. Take care of. Yes. Hug. Babo, Mina ngilahlonga. Uthokoza umbitele lo, ngiyazi umbitele ungashiwo ukuthi sefika. Yebo, basho nawe bambizela ukuthi uzongishayisa ngomfazi wakho. Hamba. Njengawe lapha phela wena uyinkokoto kimi use bakho akudeleki ngingakushada every day Mngami kwenza ngithanda sami ekhaya ujabule abadala kodwa ngileshone nayo. Zuluke. Oshingane mo, otingane. Manje. Siyahamba mosibona amatha. Emakhohlomba. Anawo namakhohlomba kanti. Shiya le nto. Ngoshiya lezi zinto. Shiya khona la tawuhlatinje. Hawu. Ungakaphela izinto zami. Lakusekela kudla ile nto le. Yini ngona lo yimakhulu. Lana nje ngibalile nje la ukuthi ngiyodla namuhla ngiyodla nakusasa. Ibona mina ngihambe bala baphethe amakhohlomba. ongamalanga nje ngena abantu la kaTsunami angathi yini kufunekala mbambambamba Umuntu uyashamana kahle. stress sonnoveni la ngithathe abazalwane stress la khaya uyayish ngavanja amehamba la khaya Uwe wena utikuzukele njengoba udla webhalo lokudla ngabe kuyini ngiyafisa. Emamfundi. Umfundisi wabanje hlazo phela na. Kuyashaqisa sisiyadzabukisa. Uba nje manje sisawushadiswa njani ke ngeke phela lona sibeke umgcibelo bese uqhamuka kunje. Seyitawusaka kwenda wena mamfundisi kude lengasakuthumene nje angisamceli lona Nkosi yami. Asengivalelisa utazange uyangikhanzela ekhaya lakhe. Okay sisindawo zama kulungisa Nkosi yami manje nje kube kuhle. Hayi siyabonga mamfundisi. Yebo mvombatana. Hayi uyabona impela nana imvodza nayi seyihlazana nje ngisho nasebantwini. Bese ngisula nemigodi wekushobela ngabe kazi mntathe kuyini demoni yini ngoba uyakhuluma naye akeva uyanatha uyajola yini hayi cha impela Dispectasha tena. Yana Bianca. Utawa ngubithenga ngakhi? Ubispe unginyanyisa. Ngiselele. Ha! Nyale mina ekhala uthi utawubasana indlala upheke. Lokwathi konje wathi nje kudunisela indvozi yami. Uyidunisele kuphela nje kuloko lokwatiko kuthi mina umuntu ovuka utobasana. Lalela ke nangabe ngicela sana ukubakshada ukhwama takho uhambe. Angeke mina ngimele ukuthi into ingwadla into othatha into badala ekhala. Yini nyalo? Indzaba yahlanze phinze. Ndakusuke ngikushuphule nzamo yelo ngibukise emuva. Dawuhamba ubukele ngoba uyangenyanyisa. Phela uhambe la khaya lami ngoba kunjalo nje. Nangabe ungakhona kube ungihlekani. Kwendekene Maros. Ngani? Ngabuseni. Ubone ngifuna ukwendela la Facebook ungahambi ngangendela. Kana nami ufuna hlanza ngibone ukuthi ngikhona. Utawubona ngitawubaleka la kuwe. Uyangenyanya. Suka la use khamba yangitsini. Bisibongenyanya izakuchaya ngani. Ngibikile. Yebo ngithefuna uvuka utobasa lana ubhizi ungitshela ukuthi uleni. Okay, let's Uhle kanyana. utathola ngapensela latina. Awuhambi ungendele Facebook phe usiphe unginyanyisa phe ungihleke. Neliduku futhi ngeke salifanga ngisalifuna. Yeah. Anayinjana. Hey, buya phela ngithuthi ufuna ukubona umuntu.
Ufuna ini? Ufuna ini? Sawafuna amathamba sisi wakho. Funa amathamba sisi wakho. Ningapolisa sisi wakho. Udibani. Uyangiva yini? Ngifa yini? Kwaphila. Bifu. Diu bayiwana. Bifu. Siyahamba. Lalalela mina kumikusakho. Yebo. Ubulaleleni. Ungubulali. Bakuhlala la ngifuna khona yebo. Samba. Kwekucashwa intombatana. Ekhaya bakhi. Yebo makhi. Athi ukhanza nayo incashela intombatana naye. One ihlala igcoka igcebhe idunisele ehlanzi nehlanzi kasangibone kuthini khona. Ungathi angisathikithi makhelwane. Ngihambe ngayochina solo ngichinela hlanza ngangibona ukuthi ngikhona. Nanyalo ke selo ngiyazama ke ngaloko makhelwane. Ncesi makhelwane. Awathi nje makhelwane vele nje ngiyadzineka vele ngiyahlupheka awathi. Ngibuka nyalo imali yami iphelile. Mhlanze ufuna ngibona akabuye etshwaleni ubuya alale abuke ebonzeni. Udawuvaka kuse kusenseka ahamba sayetshwaleni. Ngathi angikho mina. Usungihlasela ngani makhelwane? Kude nje lokho bimakhelwane sitakhuluma ngana indzaba yomfundisi. Senta kanjani yini singeke ukucela pastor Bebo abuye phela esombeni. Umfundisi kwende Angisho agcina aqoshiwe umfundisi pastor Bebo. abuye esontweni ntoda asithandazele esontweni lapho sithandazele sicele lapha esikolweni. Angisho pastor Bebo wakho angamsebenzi naye emile lokwadlawo. Cha phela aseyifuni ukuthi asihole. Ufuna enteni? Abuye athandaze kanye nasi bengaba njani. Lo wababa umfundisi ngemawashing kude kukhona lo mfundisi lo. Nakwatiko kuhamba hlala nemantombazane yonke lenza angeke uzungibone esontweni la kungabe ufuneka ka pastor Bebo wakho hamba ke nawe angathi Abethu ukuthi mana ke pastor Bebo akababukula bagcoka njengayo mayikayika. Pastor Bebo ufuna amantombazane ngathi uyamfuna. Cha nangabe ufuna pastor wonke umuntu uyathukuthela nje kufuna somkhulumisi. wangifuna ngabe ufuna pastor Bebo hamba kuye umlando ungibitele ungangisusa ekhaya ungibitele lo yathi mina unshayele wangitshela ukuthi kukhona lokwendekile manje nawe ubokwatile ngabe seke into obuthi athi kahle kwentekeni awubute yena ngisinguye lo ukhonile ukushayela kwentekeni kodwa lokwendekile so ukwateleni yena ngawuthi maphutha lamancane ngisho ukuthi mancane lamaphutha wentekani kahle ngazi ukuthi ngibitelwe lite mani nangiva nje kahle hle ngazi ukuthi ngibitelwe lite ngcono nje lite lite nje isikhathi sekudlala mina okay mani thola mina ucala ngitsheleni nekwentekani kanti izofike la ukuthi nizemilwe awadi mina ngathi ngakubeka ukuthi ngawuthi ukwathiswa into lencane uma yincane ufuna lento lencane yini kube sijabulile ngicela umfundisi onjani nasemakhaya umfundisi just like story that yasemgidi yabona ngibheka le yes then ngembek nangisuka thola ngile wasana anganasendanga kwa kwasale ngembekana ngijabule kakhulu kusiyeni lo ngiyakutshela ke mina ngithi na ngakhona ichaza lo wabaleka mina bangishaya nanga isikhalaphutha lelo ngiyaqinisile wabaleka washiya mina bangishaya bangibonza okay singiyabona uyakushaya imfundiso uyabaleka yena khombisa ini kona yathi nje ngibitele lide kahle semina nje ngihamba uyabona ke shit ngiyacobisa nje sakho wena bobalekelani phela okay like besisidida umfundisi but anyway sikonakele ngiyavuma but ngicela ungibuse le phela wena ngawubalekanga wavele wema wabona ukuthi kwentekani umfundisi maybe beningana English noba ngi2 wabaleka wena
Yathi nami lekhaya nje Mam Rose ubhizi uthi angento etinto nalana kubuhlungu uyangibida wena ngoba phela lobo wrong la awubaleka ngawamela. Mina nje angumblame. Hambile bewa. Hayi, uyoxoxa mhlawumbe udawulu. Okay, bye-bye. Iyobanjwa ngileshone nayo njalo ngabo lesithathu nasekubumbene insimbi yesiphohlongo Nzambama. Kunjani? Ukuthi uphi makwakho? Noma uhlala yini emakhaya? Iphindze iphindwe ngemasonto nasekubumbene insimbi yesihlanu Nzambama uze ungaphuthelwa. Iyobanjwa ngileshone nayo. Thembekani bazalwane ningamhluphi endleleni moyo konke nje kuyangibhedzela ngithathela libandla nyalo ngihanjelwe ngombi lebengithi sengiyadududa kuyo sengingenele etshwala ngentanjani nje angisathi impilo yami vele nje sengilenye hayi ayikhona vele emhlabeni hayi kwakungimntu yanginelibandla nginikelelwa ngento yonke yini but abona lo mfundisi lo khona lo lona sibinzi sekuthatha kwami umsithatha phela mina angizange mina ngithathwe nje ngivele ngene esontweni ngaqale vele ngaba ngumuntu nangabuyela khona-ke ngintekani bebangangibithe trouble maker just for nothing bebade ukuthi ngimina can cause i-chaos yalo-ke kumele ukuthi ngivele ngihambe ish sinoshada nangu ntomva ukuthi uyakhuluma sola kangicolele hayi hello madam kunjani ish atawade mntwana banonga siyami athi ngicela licole mamncane hayi yabona lempo yakho ayisebenzi Sangandeni manje? Mamncane moving forward yamathi Standard Bank Yebo. yeah moving forward asambe lesontweni yathi ngevibe njani yini kangaka mfundisi lone vibe kanje ngathi angimanje mfundisi lone vibe kanje wena nje asambe sesontweni ngeke umfundisi ngoba nangakutshela letimpo latendawo ngiyakutshela wena yebo ngiyambona hey kona kula malanga uyadla yeah mamncane yanatha ngalami uyajola angisadi kwama nami nje ngiva nje stress angisadi kumele ngenze njani yeah mamncane ungaphathwa stress asambise lesontweni shothi kuyaphila asambe themba mina wena ngulahle asambe ngakutshela mina uyakela umfundisi nephela umfundisi phela hayi asambe mfanya kuthembisa yabo le vetawo nyaya siyangena umfundisi loya okukhuluma live yaqonje mina mengingathathi tonke imfundo leBhayibheli wena nawe umfundisi fundisi khuluma info lephilayo yatholakala asawekele lokwendako lacingweni ngifuna ukukhuluma nawe ungive kahle la endlebeni ngiyalalela mama ulalela njani na ubhizi nalokunye hawu makhe la indlebe besala kini kuze nje sivane asobuke etulu ubuka mina kuze ungive kufuna ubuke mina yatholakala lalela la ke mbanami
kude la uyakhona kule ndlela lo diphethe ngayo. Uyeva kambe? Sangenteni? Uyathi so udaba yini? Udaba nginabo makela bahamba bayohlala lapha emarket. Baphephethe bashiswe langa baphephethe ngomoya uyahusha uhushela wena. Ngoba mina ngifuna ukuthi ufunze utobane lekusasa lelichakazini. Ngenteni mina emake? Phela lo kwenda ngomama nami awukwendi emahlathini ukwenda abantu bayakubona. Lo mfana wakho lo kuhle. Mine? Usho kuthini na uthi wena ngoba phela mina ngikhuluma nawe vele. Angidzingi ukuthi utishaye utikhombe isifuba mina. Ngikhuluma nawe ngiyakuyala mbala ngithi empana awunake esikolo. Uvetela abanye lolimi. Yatwela ngidakubulala wena. Emake, mina angi-understand lokuthi ngithethiselwa ini. Lalela angikuthethisi ngiyakuyala. Kuyala umuntu nekuthethiswa umuntu. Nginte ini lokukabi? Ngikutshela wona sehlukana nebafana. Bafana batakumithisa mvanami. Utawuthatha lo mfana umhlome namhlanje uhambe uyosebenza naye. Uhole lide. Mina ngifuna ukuthi usebenze umsebenzi lo takunika likusasa lakho lelitawuchakaza. Emani, ngicela licingo la. Asawume ngelicingo. Lokusala konje nyalo kwalelicingo ngakumuka uphinze ube nenkingi kade kuthi awusakhoni ke kuba nalicingo nje. Lelami. Utawubukela ke. Ngoba kusukela namuhla nje utawufunza uphase ngifuna ungengcila empameni. Awengi nje ku5. Mina ngithatha licingo ngiyalibeka. Uze ngiyabona kusho bani lokuthi mina ngibhizi nebafana? Kusho mina ngiyakuyala. Akunandaba ukuthi mina ngiboneni noma ngiveni, kodwa lokusala ko mina ngiyala wena ngelikusasa lakho. Asawuticabangele mfana. Lesikhathi lesanamhlanje asiso isikhathi sokuthi wena nje ube busy nekudlala ngoba kude lo takutfola kulo mdlalo wakho lo wendako. Ngicela licingo lami make. Mfana, asoka kumela. Make ngicela licingo lami. Kumela ngaphandle kodwa icingo lo talitfola. Licingo nje susangibonile sekude lo takwenda ngaphandle ngingenazana ngenza bayilicingo. Manje angisalithola mina licingo lami manyana. Kumela ngaphandle hamba kwenda imisebenzi yakho yasekhaya hamba washo. Utanginiketa. Sicedzile khuluma. Kodwa ngaphansi ngokukhuluma nawe. Sicedzile nje nawe. Neba ngiki. Umfana waba busy nje. Emhlolo namandla. Iyobanjwa ngileshone nayo njalo ngabo lesithathu nase kubumbene insimbi yesiphohlongo Nzambama. Ukuthi nophi makwabo. Iphindze iphindwe ngemasonto nase kubumbene insimbi yesihlanu Nzambama uze ungaphuthelwa. Iyobanjwa ngileshone nayo. Khuleka wena into lengabe sesikhuluma ngato wena indlela ngato kushaya. Shodani mfethu. Washoda mina. Zokhipha nalena lo wathi ufaka yini. Uthola yana. Uyendela kucusha la yabo. Lemfuqumfuqu. Ikhona. Hayi nemfuqumfuqu lengathi nje yabo. But anyway. Hey, sabe lokusikhuluma libhuthe nje siconze straight ngikutshele mina ukuthi wena ngiyakushada. Asambe ke nyana. Sezishonini lilanga. Yeah, but safanele ngihambe. Oh, umekisha sure ukuthi konke under control njengoba. Don't worry. abantu bakho amandla wethu manje ingase ngakubona athi kadze ngufuna emoyeni uthole ngufuna nguthola senguhambe yonke lenzawo uhambe wafika inombolo lo waniketa yona phela ayisi uhambe wafika awuyonke lenzawo nje nayo yokutshela ngakufuna khona ayinombolo ngeto nayisi
Uthi ncesi ini. Nokuthi ayisebenze nombolo. Konke. Because idinga ukuthi ngiyalibona mina all. Ngese kukonke. Okay ke ngiqonike le nombolo lekhona nyalo. Ngihambe shem khona le ngimgadzini. Ngicela ngimgadzile ngihambe. Nemlomqoka lomgadzini. Yebo ngihambe shem ngifuna cancela. Ngihambe. Ngihambe nginaza ukuthi ngibani ngihambe. Yo. Ngihambe shem ngihambe. Bye bye. Bye bye. Ay. Ujingela sashaya umoya. Stop. Sibukubuku esihle. Ntombi emhlophe. Nopheka phansi kwentikani? Kodwa mphathi. Angisumphathi ke mina. Oh. Ikela amafoni. Hawu. Sahlale nje amafoni relax. Hallelujah, oh Lord, amen. I feel so good, I belong to Jesus. I feel so good, I belong to you. I feel so good, Papa. I feel so good, Mama. Hallelujah, oh Lord, amen. I will not ukiano Jesus. I will not ukhabana yena. I will not unani. Hallelujah, oh Lord, amen. Yesu zipintombi zikiena yena zipintombi hallelujah oh Lord amen zipinsizwa zikielu Yesu zipinsizwa zikiena yena zipinsizwa hallelujah oh Lord amen. Ay kumnandi ay kumnandi ay kumnandi Sunday school ekieluzes Sunday school yena Sunday school ekieluzes aibo asap Koko bekieluzes ikhohlo koko bekiela yena ikhohlo koko bekieluzes hallelujah baba bekieluzes baba bekieluzes
roses